Kani giri do darshan Meghalaya but ngim tiang subhai phi baro shakni thu kubor meta ka janbet. Shoban pash ki kubor ke bebnyai pechwai ki mat pakongsan. Yakin ru secretary ke tanat kambari ke UK ya menteri rang badu ke India New Delhi. Kini bnia menteri ke project integrated textile tourism ba news park nai kendai kelut tingka hanong ko. Yak liang kot jaka breng ketna textile pedor barshnong paham siem hanong ko. Peteng ke HYC ban kenra yaki kot kisla jo ke nong bela barjela. But on I jengkesan but je itu ke Sarkar Jelai ya unong job national award but nong shna film u Dominic Sangma. U secretary ke tanat kambari ke UK David Lammy hinen ke janmiet ulai kendo yu menteri rang ba do keri Narendra Modi New Delhi. Hadien kini ke je kendo pot utei u secretary ke tanat kambari ke UK. U Modi ula ong ba ke India ke bat la ke kular ban kentiu ke jengedai ba ke UK. Menteri rang badu kari ula pediang ru ya ke jeng angnut ban pen urlong ya ke jeng ete ke balat doi bat ke bamentoi ha ka liang ki kam khai ulai kren ru badu menteri ke tanat kambari u Dr S J Shankar kini ki he jong baro artli kiri ki lakmi ibnia ya ke sanjor jong usnam 8000 laipo ke bla menjor ha pedang ki menteri rang badu ha ke jeng lang virtual summit 8000 apwe ha pedang ke India but UK. Menteri ke tanat textile uba apo lingdo ulakmi bnia ya ke jeng pentre jong ke project integrated textile tourism ke bah nyau spa kendai kelur tingkah nongpo uba apo lingdo nen kesingi ula le jengo ba jurep ya ke jeng pentre ya ke ni ke project integrated textile tourism hanongpo but habakren shakila patai kubor menteri ula penpau ya ke jeng hun ka bayade ba ke jeng telun jong ki kam ki jam ke ru komishna ba jeng pen wandur da ka ba banjur halor ke jeng bentoi jong ka kum ka jaka kring ke bakongsan jong ke jela. Kejing tray ke belum very satisfactory. Ke craftsmanship, design, aesthetics, kejing internet. But ke ni kan long ke kejing kring ya ki nong jengo kat kita room syaka jela jungi kam tambah ke entry point support Jela Meghalaya district. Kajeng ya keliang bapura ya ki kot kislah. Hapedeng ke tanat textile pat kedor barshnong paham siem kala urlong hinen kesingi ke Opis district agriculture nongpo Riboy district. Kajaka kabadon ya kejeng he keba iwei pon khat iwei san akar la yak liang bat kador barshnong paham siem na kebenta kajaka keba kham he kabadon kumba lai pon kendai akar keba yang benta kandai no jong ketanat haba ajeng kren kum kongsan menteri ketanat textile ba poleng do ulong ba kani kejeng ya keliang galong umau mer kaban ajeng mentoi om tang ya kador barshnong paham siem henre ya ketanat textile kumjo. Dan apa sign saat ini adalah exchange dengan penerba. Pak kini kedai achievement kapal kerawa dan benda jom pi kedua pasang paham skim jom pi kedua constituency but yang hiu kum ke Department of Textiles. Terima kasih kedai ban ya hak tunjang nak benar ini tunjang. President Kenyo Trap Youth Council uba roy ku parsin ramin en keski ula ong ba kaseng kan yai piteng ban kenrai ki kot kisla jong ki nong bela barjela ha Meghalaya. Haba dawai ke jemput reka mardor ya ka ILP hapo ke jela. President ula ong balada pat la ban penyo ya ka ILP. Kata ulat udai ban ai no ke jemmenjur ya ka MRSSA Amendment Bill arhajar arpo. Haba kedo ba kaseng kampat long persya ai ka roy ke par ba sendra mula ong ba wat la ka de ka kamram jong ka sarkar hinre ka jing bam shum khia jong ka
kalau penlong ki kunhun seng ban hap shim ya ka jengkit clear. This has been one of the aims and objectives of HYC, where we have always made a demand that the state should implement ILP, or in case if they are not able to implement ILP, they should implement the MRSSC Amendment Bill of 2020. And at the same time also, it was the effort of HYC which has made the government to bring that new law, the labour law in the year 2020, in which each and every labourer has to register with the government if they are interstate migrant or if they are interstate labourer. Menteri Ketenaga juga kai pertewa polling don nin kesengi ulapin benar bagi sorkar jela kat sepin biang ya kejengkersan bedon kam bajeng itu yang nong job National Award but nong snap lim ke jela u Dominic Sangma. Ubak lingdo ula benrap baya ke kerteng jong u la ben perkat na ke bentar ke kusnama ke Meghalaya de. Ka bedon dia ke tup ke belabuk bentai ke sap ke pong bat ke lariti. Ka plim u Dominic ke belai kerteng rapture. Kelayok pediang ya kenam ke buram hapok keri bat lapen iya ka hakumba shis pa ateli ki jaka pet plim ha France hinrei ula syam jeng syikat day ben pen iya ka hala ke jong ke jela namar ke jeng bembiang ke jeng kersan pisan ke sarkar. In tandem with the State Finance Department, will certainly take a call and we will incentivize him. We will incentivize him one way or the other. As you are also aware that we also have the Meghalaya Day Award, where there is a particular category reserved for the arts and culture. So that again is another distinct possibility where he could be considered for that particular award. Ka kinhun kinos ki beteri kontrak hinin kesengi. Kelai kindo ya ke Menteri Ketenaga Kuat Kekia ke Dr. M. Prin Lingdo. Ban kerpat na kebentar ban om tungkam kontrak syuk ya kinos na bagi kuat no ke jingpen scam kam. Haga juk kepor kila IT ru ya ke dor khas ya ke Menteri ke bekentat ya ke jing tungkam kontrak belah hukum dah ketenat. Nalor kini kila banjur halor ke jingdon kam ban penjelan ke erta jong kat tu kat ni kinong tap kam. Bat kuat ban pen pai biang ya ke pisah jong gitu ke belah tap nah ke bentar ki kam kontrak. Zambia have also requested to ensure fair and square recruitment. So based on this, we have requested that they should display the marks of all the candidates, including those who passed the exam and those who didn't pass the exam. All the candidates who appeared, they should display in the public notice so that everyone will know their marks. Then another thing is, because this exam they said that it will be based on OMR based sheet. So we have requested for timely declaration of result. So they said that they will ensure within 72 hours. If not 72 hours, they will work out in it, but they will make sure within 72 hours. MLA ka mau kenro ubak bantai dor lingdo ringkat kit khot jong dor barsnong lait kerhong kila let jurep ka jengtai ka sub health center ka badang ya chakmat kabla baitin ka da ka PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission kumbasan pesan lak tingka lamang na kabenta bantai ya kani ka sub health center lingba ka scheme PM Abhim habakren chikla patai khubor MLA ka mau kenro lapin paw ka jing kemen halor ka jing ya chaprang jong ka jaka sumar ulai thuru baka sarkar kala dep ban mang tingka sai ki way ki sub health center ha ki south li ki shnong ki ba hapo ka constituency bakin thop ya ka nong jrong maulat bat lingching central scheme kawa mdai tang po lai kerong ngidan san south central ki shnong ki bni yo e kini scheme dega PM Abhim scheme kawa ngin snai kini ki sub center kani gawe ni po lai kerong nang ta po nong jrong maulat nang ta po lenching bat kumta teter dang don sugi snong ki ba mental ayat na tragin sedang bantrei apo mau beru baju tinggi dawan ni penpau ke jing
Sungu sikade ya ka Shnong hi limba ka executive committee po jeng lam jong sadar Shnong baga jing trei la trei palat mut limba ka bor Shnong mo la trei palat banya ka estimate ke bangi labu na benda trei kene ka subsentah ni. Chairman ke Meghalaya State Planning Board Uba Ahmed Ba Lingdo nin kesi ulapan tip ba ka board kadang penlong ke jeng pet benia Maman kapor bat kita nak sorkar berper halor kisian jam bantek lakam ya ke jeng teng kali ha ke jela. Ulap pentip syuk basyan on sa shimbiang ya ke jeng pet benia halor kini ke benta. Kajing jong ke jeng teng kali hanong ba shalong. Kadai ke bala bon snem bat kumta lapen bon ni kinong trei bat la shim ru kat tu kat ni kisian jam bantek lakam ya kini ke jeng hindre ke jeng teng kali kanang jor kat nang mi kisngi. In the last board meeting, we had decided to call the Security Department, the Police Department, and some, departments related to the traffic conditions to give their presentation as far as the planning that they have in mind to see that at least this, congestion is being, sorted out, if not once and for all. But we have seen that there's a few developments which are taking place in and around Shillong city especially, which has to be speeded up in a very fast pace to see that at least the people should not suffer. Ka Khasi Students Union West Khasi Hills District hindin kasi kelayo ban kemia ki arpulai ngot ki barjela ki bomdon ki kot ki sla ki babiang ki bawandrung sya kini ke district. Ka KSU kelalap bakadon ka jingya lat hakikot ki sla ha ka day bat ka Interstate Migrant and Workmen Act kat kendai spa anyop kendai. Lab tha ya kini ki barjela bakin board ya ki lenti ki badai nak benta bandrung syapo ke jela. Meghalaya Powerlifting and Fitness Association hinin kasi galapin bena bakan pelong ke jengya ko powerlifting 8,000 pusaw ha kay nyaw trik unai wieng 8,000 pusaw ha Savio Hall lai bungkra Shillong. Haba ai jengkren sikinong patai kubor u presiden ka MPFA uba Ricky Dingdo ulong baka jing temu jong kan ke jengya kop kalong ban pelat ya ki samla na bonjat ki jing sneo ha ke imlang sa alang bat ru ban ai lat ki bakin pen i ki sap ki pong ki jong ki. Syuk laong bikin dong job ha kini kijing yakop kin yo bani shimbenta ha kijing yakop ki pan sapen long shabar ke jela. बस कोई शुक्र करूँगा कहीं भी बहुत थी करम तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में लगा कि वो कौन अपना लगता है कि कितना बच्चा खाता है कि डबल वेट प्रेशर कैटेगरी कि ना वो जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी खूब बेस ना कि रेलवे डबल कोई सेंट्रल के लिए लेना प्रतिना लगा प्रोटीन ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ताकि ये जो तो मकरों को एक उसके को किन्नी चीज ना इधर Kalau kaya pasangan, kalau kau easy baik kita program channel kami dalam kita merah kita, tapi kita semua mesti kita makin kami kita punya. Kaseng trelang ki kenthe madan bat karyat laban haringkat ke jing trelang bat kenat social welfare nen kesgi lapan long program ajing hikai ban yada nak jing dikiat bat jing kerni drop. Haba ai jengkren ha kani jing lang Deputy Superintendent of Police uba JW Suting ulong baka jing syak pengop baki parlok kade ka dau ba jong ka jing syak kring ki samlahu drok ni ka kiat ula banjuru ban yakun persya ke jing penon kam yu drok ka don kam ya ke jing trelang bat ula kentu ki nong shong ban ai jing kersya ni ki pulet da ka balong kum ki sakhi ha ka por baki let kendra. Or why they get attracted to alcohol is for reasons that there might be some friends among your group who are into using drugs or using alcohol
or maybe your group, as a group, you start developing a curiosity that, okay, let's try and see how it is. But then again, you should be careful. You should select the friends that you have. You should select the group circle that you have. Uba Donald Rimbai, Ubelakam Traya Kajaka Kabadon Ka Resource Rubber Private Limited, Hamaus Mai Riboy District, Ula Shakem no Anen Gisni, Haki Pulet Ka Riboy, Katkumka Ijahar, Kabla Ujor Utrai Karkana, Dakabakan no, Bolapin Shit Ikin Hun Sing. U additional SP uba banrap lang jirwa ula penpau ba urimbai ula syakem na marba ula penshit ikin hun seng banjurip ya ka karkhana bat umshim la ko ngo ika hukum jong executive magistrate ban penne ika shongsuk shongsan da ka ba penshit ya ka kin hun seng. Nya kajing kerja atau kerjakan nang tan dari baca yang tu kamu ngila banle kan legal action. Dah hari ni kajing jaga ni kisni ba ngiyo jengte ba uba Donald hi yalam hang tu udan hang tu habar tu ka khanaro yalam kidan ki members yang kisang halang ki alai hang tu kami kajing keluar teh hak tu kan nong den nakaliang kitrai jong tu company kila ada ka FIR ba kaju baca si dia ni nang tahu dia ba Donald hi uba sedang uba penshit dia ni bro. Tetakarang ni hak mana si Parlok mentang ini pay kejeng long jaman kesim dengan kanong ba shalong kejeng shit kalong apupra degree Celsius bagajeng krek kalong kat kanai degree Celsius kejeng skem gau hau kalong propusau na kashi spa men step an ripunyo na kashi spa janmet kala abandon kejeng hap slap pat kejeng tit upertat hagi babon kejaka. Swapan pois buku jong tu kubor yang pek biang sesi ni kimat bekongsan. Ya kendu usketri ketenat kambari ke UK yang menteri orang badu ke India, New Delhi. Kami benia menteri ke projek integrated textile tourism bernyau spak naik pendai keluar tingkah nongpok. Yak liang kot jaka pedeng ketenat tekstil pat dor bar shlong paham siem nongpok. Pedeng ke HYC ban kenrai ki kot kisla juga nong belabar jela. Bat on ai jeng kershan bat jeng itu kesorkar jela ya unong job national award bat nong shna klim Dominic Sangma. Ti perlok ketung la pois ke buku jong ketuk ke pois ngi meta ke janmit hadu Indonesia miam pila syai kesngi kublei pi baro. Local student groups who can come to this